istilahnya cara na tahu pandrita supaya ipahangi ya rosinin na masalah yang kay hadapi. Asaba ang kami matupasan na nabita, makide nabita uli ramadeceng nga umakku magkasiwel lakuridi tolli hilalay manyamangnya, tapi iya ko tolli ko manyamangnya na din alaw tolli masusay supaya din na mabela pulukidi po nga gaga nalingi dali po nga latala na din na tumelo masampajang natahasisan nakaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita ay kamakiro jadi di matomil lawi yan na biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong inay tamano warungin na lawi mana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah subhanallah ay macan ringilakay mudupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalen no pacoba napay mainga idi metomil lawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Jamaah tasbih mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Siden dan Rapang yang insyaallah semoga kesemuanya si matana pananungang ipong Allah Ta'ala atita matugang karilalan na tepa nasabah iyaro tepa tanya idi punna onron na tepa o kuilalang ngati pong Allah Ta'ala makataniwi tonci iya ko alina melok patamay madibola rilalan na atita idi na tao mau pa tapi ako nalagga ipong Allah Ta'ala maka hindi na tayo macilaka degaga maladda na khawatir kasinin na tayo pandritay kecuali atas sila-silangan na narekuyolo inalagga tapak na nanyanyawana magkona na naruto mangilaw lori pong Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga nyaway na tapak situngan na iya jama-jamat tayawan niwe angka jamaah ko kapa mapamulay sa pariyo kana tuliang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pariye na saba na rampin yari ga na umungkang ni makada minggu pemang oko siki masapari masigi oko siki magi na yumungkan supaya iyaro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko puraki masampajanisa atau oko ilalan na sampajanisa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sapari si minggu pemang masigi aga nonroy ini akan meman ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atu tungal dinota iya na ro yasang sapari tamapat tu
Iya ko takko mate ki na de panadapi watun na loki masapare na saba de panadapi aso sapariro na mate ki angujuat deceng. Ia matutu na pake tau pandrita nang kanasam maka da sampajat tepat tu. Ia ko suju pacapurangi matu sampajang isa tania kameman ni untuk masampajat subuh. Jadi namo siya ga etana jok kaki namokin roki loh tatatoki manuju loko sampajangi. Ia kotakko mati ki ripal lawangan na ia isai wesi bawa matu subuhe namate ki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna. Na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang. Ia ko to si runtuk pada taruh patau beresal lagi. Ia ko to masarat to mak beresal lato. Jadi ia tu beresal lawa tau di lalas sampajang isumpu meman nia ro sampajang yang ujuye. Ia ro beresal lawa abiwe iberesan langi untuk ilapasangi nasabak supurani isumpung untuk sampajang mangolot. Jadi mako mana tuh? Jadi ya ini pasapari ini tahu mau pak. Yang pantitan ya kamu nama ko mana mau tuh dicenge pak. Suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema. Ipasi sumpu memen ini ya. Mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni tesa pinge tatto kami maniati tapalamperi sunga kupota sempo yang ada leku na wadi nga makaroba tau pemang iya ko takko mate ki na de nadapi watu karoba pura itarima ni pahalana na sabab pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu idi na tau rogi. Hindi tahu rogi. Ia na sampaja tapapat tu makada ko pisay na pay sambung. Ituto si kopura isa subo pa sini sambung. Ina idi na tahu macilaka. Magay na lima ni hatuman ne masampaja. Nya ko magosip ki si tangajang da bangkaro dito 25 menit. Di na tunagan na yasokongan. Nawa-nawa gare. Iya na ronasang hadesa na nabita angka narampe ale na panguluta Imamul Ghazali kelala na kita na hiya ilmuddin. Aga nasang makada iya ro nabita makada ummatku adalah umat yang terbaik. Iya ro ummatku ummat kami na makasing mau pai nasabak magi nasalai visi dedeceng manuju loko si dedeceng. Iya na ro yasang matta jawat tu sampajam. Iya kotak kok mati ki de napat tu jalan apalangi. Nasabak na takdir kangi po Allah Ta'ala mate nekia pura ini akan ni untuk maki buah decing iya na ropas sabarang naidi salange kakal ki oko ilalan na surugah padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na surugah sange kakal mananungang magi na to mananungang kilala na surugah padahal amala terbatas nasabak usumuro di nasiaga nasabak pura ini kangi untuk pigau decing ia koto mate jalan ngimat teru pahalai ini tu ampai para lulat ndak ia sanginia ini yang penting pepahangi ki jolok nasabak dena yang mana na tahu itu yeling aringang ngangati untuk mapananungat decing iya termasuk di pasapari namo maniha angka kekurangan to syukuru na to narekuyule ni hadere pada miyo to masampajangi makariya je ustaz ko masampajang ato lilepa-lepa iya musuju na to syukuru na maga pa ya rode nang kana kalicuar cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja yang kata tu nang kana makanja-kanja sading bahkan madari to terina dena to metarina to teri ang kata nang katu ya kan kuliah kan ya melo terina dena to teri dena melo mako memang puang Allah Taala papole yero anu makwero ilau ni ku puang Allah Taala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau mak jenne na dena khusu ko jenne na ipajana denu le khusu kelala sampaja
Iya nade na makanja peringeran ako majen na ide to nule matujui peringeran ako masempajang. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian ia tuh baca okilala sempajang. Kang angka je dua baca la yulat to. Ia kotor rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Akasyagi baca. Karena ketelu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu to. Ia ko ulama papiki maka dele yulangi gangka akatelu. Ia ko ulama patareka perlu ku papahang ya supaya tesangi maka dah agak bedane roh. Ia ko ulama ulangi pemang. Ia ko ulama papiki ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka de yulangi gangka akatelu. Ia ko patasawfu maka de tak bagi telu. Si salah ni tau. Pada kata kira-kira kau maka de yulangnya ketelu si bawai bagi telu. De. Kaya sa yulang ketelu ya kau papiki maka dah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ulangi. Ya kau patasawfu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori olona po Allah Ta'ala. Pasuju mana ngilan ro alim. Ia ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasuju mana ngisinin na napasummu pakitamu paritalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasuju mana ngikulo na pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga ia ko angka lasok ilalan na watakalimu sel-sel wat di makada utumu toga mapat di lakay ga mapat di ulwe ga siapa aja orewe ga siapa aja to suju no kilo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin na lasay napayilaw makada puang talagaran nga iya. Yan na ron nakada tak bagitalo de nakada yulannya ketelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa takkalewe lan ro alewe ipasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai rilalan wa takkalewe kekayasan pakite na pasue akalang ipasuju manang. Yan na ro ipasompa yolona pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalanna wa takkalewe la saegaro mas'ala taga ipasuju iyo pangulo na saba atamanamuy tu makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manangi insyaallah khusyuk ko to nasaba mo bagi. Apa dega tahu dega masalah napa padahal ni masalah engkau tahu dega gain renna tapi tu lima pangiwasi babaine na engkau tahu dega gain renna angkain renna makai tapi aku rumah tangga na engkau tahu anak na tu lima pakiri-kiri dia mangkalinga baca tapi maka kanja matun na si bawa baine na engkau tahu maka kanja anak na tapi matun na tu lima pakiri-kiri engkau tahu makanja matun na makanja anak na makanja baine na bali bola na siya tu linya masih salah jadi engkau mana tu masalah na tahu engkau nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe pole ni pong Allah Ta'ala apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito pandritenan kataw dega ka masalah na tu tau makurap pangulo lori pong Allah Ta'ala tu nasaba binam itu pong Allah Ta'ala itu ina tu ampai kong kana tabatta apa ya ko makanja manang ya na dari to borro kada hite di wijat tadi itu galau salah borro ni ro taka borro ni yo pokong kana na cia mangkali nga baca ci di nasui di manang kana anak mako mapakire-kire iya na tutuli ilawa nama dari to tu ya to na betta itu iya tu madece matu ko maraja metetai magi tuli ilaw doang ni yan na to nakada biasa guru te ko mapasantre kombo ya ko betta sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na betta nilaw doang yan na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang mamaya nasa matcha mo yaro betta itu nilaw doang de itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta no kada ternyala langiro istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi yaro sinin na masalah yang kehadapi. Asaba ang kami matupasan na nabitta makide nabitta
Uli ramade cenga umakku maka siwel lakuridi tolli hilalay manyamangnya tapi iya ko tolli ko manyamangnya na din alaw tolli masusay supaya dia nama bela puluh kidi po namo jetu di makoto yan yoli rewa nana na rewa jasi sa takiri ng idui rewa tu na capur na kin kamakiro pada mati itu kutuli kiringang ya gaga nalingi dale po Allah taala na de na tomelo masampajang natahasi sangi nakaliya pa nasampaja kung kay pasinga na vita ay kamakiro jadi di matomil lawi yan na biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sinin na sinetrong inay tamano warungin na lawimana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na po napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay na mudupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasibiyang ito iyalen no pacoba napay mainga hindi metumilawi makiro jadi aja tasalapahangnya ditania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe ki. Nah itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi iya maju ko gamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilodok ko nasaba dega gatu yasi na padongangi apa makrebe sa tay takdir de iya pak dongangi yasi na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kan itu iya kok anu pura napatan tu po Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wani umat na nabi ta ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sabbu tau si wani na bebaskan po Allah Ta'ala iya angkai asan na tarokyo ko neraka. Makanya itu lagi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Kita baca mau biasa ya roh de itu iya jadi ilawi nasaba sisabu tahu tu ipalepa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya resangnya pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po Allah Ta'ala. Na po Allah Ta'ala mo to mak. Iya pamaseku ya se ini ya caiku. Coba ina mo masukara po Allah Ta'ala ko di makadawe atakku tapi ya kong kadi mapala tauba yasi pamasina po Allah Ta'ala yasi ya aja tamangingi maloliso apa ang kami matuji tiasa dosa langgana angka pada may makun rey pura nikamat na tulang kamu pimaca copak dosa langganan itu ipangajari no kostasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langgana kami matu mako tu pura ni na to baka maklo nakatanilalo timun astagfirullah sana baja mana nasi mana dasar macam ang kami tiasa dosa langgana pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia taubatkan dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, kayak hadir ko nang kamana dosa langgan tah. Iya, maka dia ules di salaya ro kami tu mako tu. Maka dia ya dina dia ulet tahang itimuku kong kagagah. Itu kata mako tu. Angkat tu kau memang bicara di nawai maka dia tu jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura ni napau ni pura itu mati nak astagfirullah majani aja rona na pero mai enggak maka bos tengah pirullah sisa nama aja naruntu sina pausi itu ina tiasa dosa langgana jadi kami matu tu iya na tu nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napoji puang Allah Ta'ala taumal laulisu denah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin denah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mi toba tapi makade at-tawwabin taumal lauli suwe toba na puji po Allah Ta'ala
tu iro tak gangkul yang ya tu ampai di oko agama selengi maka mai galalang pak angka sampajatto ba angka tapakkuro apa maki iya ko i-ranking ya i-ranking ibadah pada kamar kaya kita kapui kira-kira pada itu yang mana nanti mulai macam itu mangina bita maka dah suku bah pada si denulai apa angka tahu masik kata tahu makutu angka tahu kusur masjidak kau sekek baga iya betul kan mas beremo tu tapi betai reking puramu ipassa sih itu mas sumbangin asang maka kutana agak mengorangi akhirnya bawa kapapa kutanana tanana bere bawan nah iya angka tahu makutu angka tahu maka lomo tapi cidu pasangan ini aja lalu tamaseke aja abas sakit besakit desi sagaga sengaran atau seke pak namo tau seke cacat tu ya nang kata maseke pak dia mati tau seke dia kata teri iya nang kata kat di mate dia na teri teh tulis sikap di ani betul kan laba kiri galami tu dia si kode mita Lau siki buru ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu nisang ini te makada marak na makada ambo upa na sekat di pato biasa ya batu na tuhe de tu li buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya ta masek awas sakit yo poko mabas saya tahu tak ka janna te ko mati we labai kasih tahu decing tahu patu besan okay. Biasa lalu tuh nggak tahu makada iya na de na tama suruga makuran itu te na tama suruga desa mako tuh itu iya ro istilah lemmi bate tak bahasa kami lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapi makin nabi tak isa suruga yero sisa nama boleh camate si tanang katau lalu maka dia sahabat tahu pakalilian na sipak na yero maka nabi tahu isa neraka yero jadi ternyata na sahabat na rampe madeceng ite maka nabi tahu isa suruga jadi nang katau mate nah kada tahu we tahu pakanjaan na yan niya din na tama suruga ay makurak-kuran ni tahu din na tama berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulis sikap di anime tahu dega kataw jadi aja tamasek pada itu gaga pasapan dega rewo pilo bolana iya jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna tau angkai masidaka pisarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipina yan tiasa takwa iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo pungawa dena wa di makadabate bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya ko makadaki tau matepa ka ai jolo de na wadi namo nabi tanam parato sahabat aja mau kada matepa asal lemak aga tanran atau matepa narampi pong Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asan na pong Allah taala angka kedok kuatin tergerak makika pa ko walingi contoh supaya mbase tapahangi biasa manang anak darai di makun raya to dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kana dari pujila nape natap putai asan ya nu aku agero gitu nang kana dari pujila dairo weh nap ninah kadana te marwah ibarwah tapang kami tokedo yana riasa wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya ko makadai pak bange Allahu akbar natapang ka kedok ko berarti itu orang beriman iya ko padamu ai tannya apa nape selang iya korangnya rampi maka kira-kira ko bange teng kagak kedok iya gangkuliangan nah sama itu tingkatan selang tau matapa buana takwa
iya se na iro ihsan de nagacau tanri ihsan ne apa ya sangi ihsan mapedeceng iya ko mabassa ite na tumabassa mapasi wala deceng mi asanna iya ko na pau deceng ite ni pau deceto mapasi wala deceng mi asanna tapi iya ko masikke ite maka dia Allah Ta'ala inna allaha yuhibbul muhsinin iya po Allah Ta'ala ina na po jilada tau angkay ihsan iya jadi kung kabalibolata masekke ay sukuru ni nang kabalibolata masekke tulitalin niya gaga yan na tiyasang ihsan yan ang kataw paujaki tulitilaw doang ang isalama yan na tiyasang ihsan yung hindi ko masekke ite tumakalan to siya kaparangan baran na chow si selemo to aja la yolo ang kamato tumato nang kanasa mo papitatoy ko itu ide na ko to ko ihsan iya ya ko ihsan mapideceng yo pwede ko mani mabasa may sorong pa to makar bigyan na lurang ni mato ko itan niya to mapasiwala decem ya sananya to iya mi ko maja itay na to makanja yan na riasa maki buah deceng yan na to na pujila da po Allah Ta'ala tapi maraji-raji di yan na to nakatalo aga-aga to wala idece tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija lokoridi betul nga na napaujaki nagaki wala idece tuli ilaw dongang yang kedua oto ko makasiwer iwatu mamanatin ro na tau sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun iya to ko tanga baniwi onron na to pamase na po ang Allah Ta'ala na paturong o kulino ina macawi pamase na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namodon ra kami sampajat tawjama ilaw doon ni makade na mita melo go tama suruga masage na lalang ya mola demo antri besa kilo pasarap pa din na sopasa makole ba to bati tama suruga mo may ko lari iko manipit pintu na suruga kay kami mola tama ya dahulunal jannah salam na samit pokok na salama ako tama suruga talumo mo jama nomor si diwala ide citaw mapija la koriko oto ko masampaja riwatu mamana tinro na tawi nomor talu wajaran inra na taw makinra nga yung pasaway balibolata macicil motor ini palepa insyaallah ta maki suruga de na mita alumo jadi latu tati siya ka Pak Usman Ede Pak angkau mangkakapa kegiatan minta-minta sa di napakalo ko sa pari jadi dito aja umip pa jay wibu makutana mak makadala to tati siya ka kemudian makadaka ona iya ro pakasibiangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh ga capan tau mati nulu masidakka kay tarongi capan ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samala de ang kakuha desa pa lulong pura pengajian na guru ta kaya Sri Kasman LC guru kami usap pa hadisa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 makadai Nabi ta angka tahu ko surimonri napai malala law pada masak ni jempu dena ko pada dena tu pada masak napai malala pada kada mikilo pasarap pangi pasipulong napai malala ko baranti ni jempu na makadai po Allah Ta'ala law ko mualay yaro atakku yaro law mualay bawa ke ila rafiqil a'la pilreka nga okon roh kami na matandre iya naronak kada yaro tay pa siya to ko malala ni si pada si tanga makadawing kayano makutana makigiyano na nang kakisibaw malala nari po nga Allah Ta'ala na pinre okon roh kami na matandre jadi dena law pada masar si pulong deto ni timbang nga malana deto nalalo ko lenti ang isiratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to ni sangi makada niga sumbangi
biasa ni masidak ka denis deniris sama krani ge sidakai si bawi roto sidakai de to dis sangi makari di sidakai biasa ni ga lepa man rasa memang ni lepa maka tapi ko carano Ustaz maka ya pada ko ki masigi karena Allah irisang makuye namakai ka pesantren pokok sira ben ka bente angka ulu ala angka sadena pasae mai ka pesantren pak kepala Quran mai ka kato pesantren na pimpingin guru tas wahidi ngarapani oko pebersahati kan jadi makai ka pesantren tatalipungi ban ni pimpinan na tatanay angka gana yatim oko tu pakire miskin oko tu masiko la makapala ko makade angka tahabi ustaz siaga pakka majana si ulang ko makadai 250 atau ko makai 500 sabu iya talenga ci dia nana oko tu utanggungi pakka majana tapi aja na tapodangi makadaya wajar ni milau toka yang pasti runtuk transfer ka bani jadi ro nana masih sekolah deniris sama kadani gay bantu salah sai matu makapal anato si runtuk ina deanang kaniris sama kadaya biasa wajar ni anak betul na masih sekolah iya anak ede tonis sangi makadaya biasa bantu ka iya na ronasa ro hadesa tau masidakai denis sangi makadani kana sidakai tau isidakai ede tonis sangi makadani ga sidakai yo poko yitai na bantu nasu maka dada tu musala sai kini tanya iya kan ni mamula ni mubah tu na yitai ni manu nasa wah iya tu biasa manu ya loy mubah situ yo poko de na ni risang ale na de to ni sangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus yo pokoi pasipulo nga na yatingin apa yaling ngampalo na pa iso tingi balender mo pa yato de na lansut tama dagang kuliangan ni sapaki usahakan nga jati sangi usaha kati de ni sangi tatalipong iban ni nama di moto de ni sangi nomoro ta makadaya ni gatu kadaya aja na tisangi akaraban ni atan na po ang Allah Ta'ala Pak itu je tu mas sumbang yang dari to kaje tak kajen-jen nak makan. Ia naji mah tu lai parotes. Ia ko si di juta na sumbang ngasana na tepu. Ia ko 20 sabu po Allah Taala na pinang kurang. Mestinya tak bali. Ia ko si di juta sumbang karena Allah tanpa nama. Doh, karena Allah 1 juta. Ia ko 20 sabu. Tepui laupa 20 sabu. Yo po di pasigili kang iya ko si di juta sa tay tapo iya ko 20 sabu sa po Allah Taala maka di po Allah Taala banjo na 20 bisa budak sumbaga ya la pinang kurang iya ko si di juta sa na patama kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dak napa ya ko cek de ipungin na pinang kurang itu maka kira-kira ko idi ko ka anak ta na yala aja na napung itu nak ta yala ya ko ka sumbangan na si di juta sana na tepu tapi aku dosa budak sumbangan ngambok na tepu sana maka kira-kira ya ko mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu po Allah Taala papinang kurang kalau ada sabu rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminang kakang jadi ini kesuladap kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasida kau na pasida kaya yawana cik de iro iya ko de tu le makadwe de tu ya ule make tu sa sapa masuli-suli ko mako itu ne ko nana itu masih ko la may gaya tu iya to na ko masumbang aja to na titay makada di siya gaya sumbang aja na titay patamaban ni dita ko kantong nang kana cilengang lalo tapataman aja na titay ko ang Allah Taala to makada iya ko tak kumaling ade na bilangan ade to baliwo bilangan yung parewa kang hada sa ko siya to yo po kumalaw lisu lima pula sigat tangi soros hitam itu 5 deke si salah tuh jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja tepaturan ko sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu aku pau maka dia nang katau mas sumban na puji riale sa barak ko
na melo miacang sabarak ko dega ga mulolongang tapi ubaca hadis ai de ya nang katau masumbang namo puji riale namo kapuji mi ko masumbang melo miacang dega ga apalan nalolong aku na sumbangan tapi kin lima lolo masumbangan dua pak dongan na nabita ko resesen atau masumbang pangilon na ito ko Allah taala puang wilawi tau matarimai nilau dong aja na tau masumbang pak dongan na nabita ya nilau itu puang iya ro tau matarimai pas sidak ka puang nilau dong aja na niya tau masidakah magay makuye degaga tau matarima pas sidak ria angkaga degaga tau kegay mi ria tau mak berewe makanya iya ko tau dena ria milau dong namo ria iya matu wat dito itarima pas sidakana karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kan yang kedua engkau apa pangilauan ada bita agak pangilauan puang talengi apalang tau angkai purioran nui atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hambamu jadi na tu ampai kongka agak-agak ya bereng ia makan jai betungan dia makan jai aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malango-lango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawa ni dia nak koro bereng ia makan jai supaya mario ite tarimai namo riaki angka apalah talolong tanya mi pahala pas sedekah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi aku mau baca tahu iya gagay namori ya narik komariomu itu ya lengitan ya apalah sumbangan lolongan apalah menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makanya Nabi talengi apalah tahu angkai purioran nui umatku itu kira. Jadi itu kau enggak tahu pak namo dega nak bereng ya na tu ampe maka Nabi tatabassumu ka fi ahika wajhika laka sadaqah mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu ko tu mi cawa-cawa na tu sidup patay na tu mi cawa-cawa tappa masanna ngatinna we basapayano para dega ga yaling magai we mi cawa-cawa ko tu siruntu ya na rumah kada menggembirakan ipurioran ni inamuti di pacar may ko to lipurioran ni te betukan igambirakan ite ya anu ce dewe alhamdulillah terima makan ja anu tak iya angkat apalan itu karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja tahu sina to lipit tahu to lia cairi maka menyaman angkat tahu mako itu nasangnya Pak Bupati seret naso maka da tahu matakko pole dara itu matakko pole galung 45 na ngalena tama masige le pitau si tamaranaka pole der we tanga bunatakko na latu bola tu 5 na ba ini nang katunya na mapakire-kire ini atau stres mana ide tahu matakko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi kalau ni masa paja subuh ini na tahu mau palada jamo tak kada aja pak mandari mega toje tu tulis tangan na salahkang ya na cakar udah nasa sita sih padahal maka di tangan dia juga kasih upi kau pada bermasalah itu iya jadi dia engkau tu tahu pak cede setangi sih na cede iya na mau pura nama jenne mabele-bele itu setangi pada kau panggil nae dega na mak galere setangi maka bela maka rapi itu cakar udu ternyata saya tak apa cakar udu itu namo malaikat malaikat mapaca karudu tu tamani sahih bakoni roh upalatu pece daya ha namo tu malaikat paca karudu tite iya nama depi malaikat maya ka malaikat pamasewe ina magampangi matin roh ita ni gare ke gawat tu cakarudu te nomor si dia ko mangaji bi napai dua lampa na baca tulis gilingan ni barisi dia ase gaje nai ite melo ni matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mangaji na tu made ni setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si Salabatin ya ko Umar milau do nalada mangaji nalada supaya made setangi apa ya niladamu ya tu made setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua ke waktu no to cakarudu ya ko to masikiri makomu baca nih bilang-bilang tak dina bawa ki matin si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir yang ketiga iya ko pacarama
Weh, maga manajer na kabako ha. Mata tulimelo si kerapar ka. Na makan dango ko bala rondang yang letu je subuh dia nama digaga. Iya mana ko stase na peje 15 menit tuli naga lulu ni matana. Itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang. Ukui matan rala dak keka. Iya ko jumai. Ina iya nenre pakatok ba ko mimbara ina deje gaga. Pura mi menre matan na bulla curu sih. Ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar, seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Ia natu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat. Tanya setan. Jata kada setan lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setangi we talitan aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan itu dia aja aja tulis setangi salahkan deh itu karena resonansi makanya kau bola deh namanya matinro matai koto monro ai macam makanya itu bola tuh nulle makurangi waktu yung rima sampaja nulle makurangi mangaju ko tuh ina tuh nak kada nabi telah tajal buyutakum makabira ajung pajiki buruk longi bolamu. Jadi rosan paja sunat bawa rewa aku bolamu mujamah supaya nunroi malaikat bolamu. Yang apa ini maki buah bola makalelek apa i pasi bola WC bakamara. Iya, ya kota tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lari masuk setannya loki kamara. Deje makanya onron. Iya totai patama si okui kamara monron na tulio ko pero setange maloli su tuli male ba ko tilalang. Apa ini mato maki buah onron to na mega lasak kenek na sabak tuli sigaroy. Itu ampe to pandai dulu na pasarangnya mako ko ina si bawa ni ha. Iya itang ni kare kalilian na batete maki buah bola. Ese ko ni roh malam tela. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum